soifua fatal fatu se whapoponga le nei o tala mai Australia le Radio Samoa. O seisi laina mo train sawa mai le Central i Sydney, anga i atu le Central Coast, e ono o atu le tau le tolu sepulurua piliona, le tau e whatu pea i ma le sepulurua tausanga e whaatinoa i ngā luenga tele. Wa ta ue li pote le 7 News le whaamtaranga, wa mauane mai pepa le malo mai le lua tausanga taluai. Wai mai sa sira ai le whainga malo, a le so o whaatasi e whaatino le wheso o ta inga lea le high speed link i le vao Sydney ma Newcastle. O le isi option pe ona whaeroa o le whaia leo seisi leina o trains mai Sydney Olympic Park, anga i Gosford, e ui ane mai Epping, ma o le tau o lea ngā luenga i 2.5 piliona, anga i le tolu se fulu, a se fulu rua fo i tausanga e whausi ai. Wa ta ue le ripoti wa whaangana e le whainga malo a Australia le 5 miliona mo le fuafuaina ma le puipui ngore vaenga leo whemaranga inga ma Newcastle anga i Sydney, ma a whai ai mai a ia ngā luenga o le a wawea i loa whemaranga inga i le vā o Sydney ma Newcastle. O loo su e nei e leo le tangata na whanaina se isi tangata i Melepone o Seli i se mga ala file e mui le tui mātui se sifo o Melepone. O loo telton wina o le na awhia pea ma le toru suta usanga le matua na whana e le tangata i lunga o Hazen Parkway i Caroline Springs po le afo le se furu i le pō ma wha wawe atuai le aveina i le whanamai wha manua lia le pito i lunga o lana tino ai na maniwa i lava i se teimi murmuriane. Ta ue li poti na mawai ma se whana ma pulu i le mga ala lea i le tau ana leila a o whaia su e su e ngā leo. E o mai le teminei o loo su e pea le tangata na whana ina le ua maliu. Ua soria e au se tālia ai inga o se whenga inga tau ai a tatau, ina ua lātou tau fia se kulupo tangata o asylum seekers e au fia imani tamaiti i Nauru e ui ua mai o na tā ua ia tangata o tangata surufai. O le whaamtaranga lea mai se komitia malo au whaatasi sa sila i lea mata upu, ai lalo whainga whaavaya au se tālia i le tua whemaranga inga, o tangata e tau mawhai e anga i mai i au se tālia e ui mai waa, o tu i nātu i nātou ia i no whuanga whaasala, e au fia i Manauru, taru mai lava le lua awhese furma le tolu. O lo whaataria nei se taria le whainga malo au stadia i lea whaamtalanga mai malo au whaatasi, le o ta uai le United Nations Human Rights Committee, e ta tau ana tu wina le whainga malo au stadia ni taui i tangata ua au fia i le mata upile nei. O whaelo fo i o lo fina wane i lātou wia, sa tu wina i lātou i no whuanga whaasala i Nauru, e le i lava le sapalai o le vai e whao ngā mo le soifua maloloina, ma wā a fia i fo i lātou i ngase a o iai i lea no whuanga. O le whaai unga whainga o mea whaapāpāpo o fireworks sa whaia whaasoli tū la whono i le whaamana tuina o le tausanga fōu i sini, ua whaeloa mai ua o atua i le 5 wafe le tau o mea whaaleangaina, ma se vaenga tele o le ota e peona liputia o le pūlenga whaaloto i whale i le whaai tū e peona a fia. Whai mai e tolu malai ta alo na whaatinoa i le whainga o ia mea whaapāpā i le Council of Canterbury Bankstown, e au fiai Roberts Park i Queen Acre, Serena Park i Villawood, ma Walshaw Park i Pass Hill. O mea ua whaaleanga ina au fiai le 2 wafe e whaamamai le o taota ma le isi 3 wafe e whaale le iai vaenga o malai ta alo ua whaaleanga ina. Ua whaelua mai o a fianga o ia a ngai o inga sa whaia i malai kilikiti e pei o na ta uai, ua le taunu uai manisi o ta alonga sa fuafua e whaia i le whaai unga le vasene i lea whaai tū. Ta ua so upo ma le pulenga Canterbury Bankstown, o a mionga le tau pulea nisi o le a whaalu ai se vaenga tele o tupe le council, ma a fiai ta alonga le community. Whai mai le so upo le isi a venga mamafa, po se a venga wha opopo i le council, le tau sa i dia o tangata na whaatino ina nei ngā yoinga, e o ofo i leo lātou, wā tiri wha opopo atu a lātou matawha ioi, o na o i tu a inga tangata whapea. Ma le taramani muli, o le tau mawhaina o le kofe i tae au uma e ono whaarele iai le soifua maloloina o le whatu o le tangata. O le unga leo se suesuenga o liputia le 9 News i le Vasenei, o le suesuenga na whaia i Amerika, ma walo mia i le European Heart Journal. O ta wai o le teimi e tau mawhaina i le kofe e ono te le se suinga e mawai mo lo whatu. E siria ma le fast food wafe tangata mātutua i Amerika na whaia i le suesuenga lea mailo ai, o i lātou e māsania na tau mawhai le kofe le tai au, e umi atu le lātou soifua, whātusa i isi e le tau mawha kofe.
Whai mai le ripoti wailoa ai o le taumawhaina o sina kofe ai mai se lava i le tae au e ono whaalele iai le tūlanga o le whatu le tangata. Sauno ai se so upu mai le Heart Foundation o Natalie Raffel wailoa i le suenga lea o tangata e taumawhakofe i le tae au e tolu sa furutasi pasene i titi ai le avanoa e mariri wai mai ngase e awhia i le whatu. O le suenga fo i lea wailoa ai ma le ese senga o benefiti o le kofe i le tino o le tangata whai mai o le kofe tau mawhai le awauri e ono ese sona awhianga i le tino e wha ai titi ai le melatonin le e wha tonton wai le moia le tangata. Ua whaeloa fo i ia li poti e whapea o le whamatalanga mai ai lātou na whatinoina le suenga e mana o mia pēo na whaia ia nisi suenga atili ia ailelei lava le talanoa i lau lava fō mai i leo whai o le caffeine tala whengai mō le tangata ia e mai se lava pe a whai e a awhia i le ngase o le whatu. Whai unga le nao tala mai Australia mō le nei fo i vai aso ia manuia tele le whai unga le vai aso soifua.